Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ari gikarangorone kwegitaria jathatu Nandi ni rwaria ruria rwijite mieri mikai nyuma yawe gutetha kairi nyuma ya kuonokwa ni Senate kirigeria kagita kamwe na bau kuri no garuruku bunene kiri untu bubu indiri ni atata watho bukuga gukonia kurita gavana gitine kuna katiba kana watho kinyaburi kuni kimwe kiria bitumikia gavana akaritwa gitine indi kiria kirio gikinene no mwanka kuona no buru ate gavana ojo na thithite untu bubu kiendomba kwithirwa akiebera. Boniface Mungera no tutariria na njira endi kugukonia mutaratara jwa kwenga gavana utongeriene katiba enthiguru Kenya gicunjĩ kia 121 ikionanitie gavana wonthe no ethirwa kibiro gitine nontu mantu jana jaja ontu bwa mbere ikuna mawatho ja katiba ontu bwa jairi ni aria kuna itumi noko jibo koronia gavana ithitwa ithite maite ntabariko kana njogu jakuna mawatho ja nthiguru kana mawatho ja ngwatanio kima nthiguru bwa jathatu ni utumiri buthuku bwa obici ewe kana nyankoroki kumiagira nthoni bwa jana ikuma ntho kana murimo junthe jojomba kuthora je murigiria atumba gwitira ntongoge the governor na nonto nandera tukinyirite kire bunge kaunti ya Meru musonda tairi jore kirikana jetete bond speaker Solomon Ayubu Bundi gokorokirore MCs bakethra bakiamwa akethra kerekithiria garo ithire thingatira imwe barabara ijiriria chirio ithire kithingatirwa barabara imwe ne garo nthe kwethra kithikiria nteto je yonthe are wingi Clark Bona Kirari akethra akionda kamite mwanya ekuthikiria nteto eje Honorable Sport Akinya, the deputy leader. Ithana ku barabara ri kethro ithingatiro no mwanka moni kumakire mwingi jethro ja kiuthuranwa kana public participation kingi no mwanka gavana wengwa kana gukurukira wakiro ethro gwatwo geni witetera mugukeja kwa barabara ri kethro ithingatirwa ne kamiti mwanya kana special committee kethro ikithikira moni kumakire mwingi ite gavana kana wakiro bamuthikire na nyumene bethro bakiandika ripoti yao na kumitibu kirigaro yareto mbere bunge yonthe no mwanka mwana jojere kumakiri ithatu kana tuthani jethro jeringa kura kumuberia gavana gitine one beberwa ntukwejirite batere kwethra shithira speaker bunge kaunti ya Meru atamenyithie speaker bunge Senate gukorokira maandiko MCs babunge kaunti ya Meru bakwabeberia gavana gitine no mwanka gukorokira maandiko ja speaker bunge kaunti ya Meru jethro jakiandamana na itubire MCs baititira gavana gitine kweja na kukwa gavana kethro akibebero ni MCs bando ageta na mbere na ngugi ciawe na mbere ntuko ikomi kinyira muthia speaker bunge Senate na batere kwethro menyithia senators bonthe kuna musono jethro joiretwa jogwitita gavana kuma gitine garo Senate kinyayo no mwakwethro ithikiria gavana yonthe kana speaker akethro akierekithiria Clark kamite mwanya kana special committee ithro ikiondwa kuthikiria nteto eje kiwatho special committee kana kamite mwanya ete batere kurukithia Senate 11 kweja kwa barabara ri kethro igitirwa ne garo yonthe gavana kethro agitwa kinomba kwethro agitetera na no eje wengwa kana gatuma wakirio we nyumene senators bathire gwita moni jao kure kethro ikiringwa aria oite ko itiri kethro riringro kura na no monga kura chithro chinguru ke 24 nonto kire bunge Senate kuna senators 27 amwa delegations ciao menyana kuatiri itiri muri keja gukuruka gavana kethro akiana ndi jonthe jakeja kwithro jegwa gavana kethro echokera ngaro ko wingi kweja kwa barabara ri kethro igitiro ne special committee gavana kethro agitwa gwitetera na no ethro akija wewengwa kana gatuma wakirio we nyume kuthikiria kamiti je kethro icokera na kuandika ripoti yao na beja ko otini ito bibirio bya kumitita gavana gitine musonda jojo impeachment jokethro jo kwiro au ende beja kwa kona ito bibirio bakareta ripoti mbere Senate yonthe hari kethro ikiaririro ne ethro iringiro kura na simple majority ya kurukia gavana kethro akiana munini o mbere ntuko 14 ae gavana ithana ku tuthandia kura senators jare okinyira musona jojo kethro jo kwiro au na gavana kushoka kuendelea ngogewe na gavana Kawira Mwangaza na urubogi katiba kwithirwa akiogenga kotini na gushoirigiria kana na gichonko injection eja kona mitaratara itiretwo bubwega kire bunge kaunti ya Meru kana kire bunge Senate jora kwa kalikire kagita kwa bira gavana okarajo kontembu Matinyaga Wambura nkiripotera Ntoshero TV kumaja kinginangire kituke Nairobi mbeta Boniface Mungera.